Kiladan hadu kumba praspa ngut ia ki nongialam na ki party prepare hapo ka nartiang constituency bakentup nadu ka Congress bat VPP ki bala pyniasoh purano syaka National People's Party NPP hagani kasni thodi haga jingalang ka balong ha community hall wa je ya kini kinongilam ringkat bat palat hajar ngut ki weipat kinong kersan jongkite ki party la priang buram do MLA ka nartiang Upadeiru hakajo kapor sembot menteri rangba kejela Bah Sniawbhalang dhar ringkat ke jingdalang ki nongialam ka parti ki MDC ka parti kumjo ki MDC berem na lor ki wei. Na kaliang MLA habakran bat kilar patai kubor hadin baladap pan priang buram ya kita ki nongialam sya ka parti uloong pan ningkong usngau Kyndit pan tip ba kindan de ki spangut ki nongialam na ki wei pat ki parti ki bakwa ban pyniasoh syaka parti jong u. La yo jing tip ru ba ki te ki nongialam ki te na ki nyopulai teli ki shnong ki bahab haka nartiang constituency. Haka juga poruang baka jingrong jong kini ki nongialam syaka NPP kan kta wat habaro ka wei ki jela namar kini ki laban tray tang harilom jantia henry kan kta ya ka san perthai habaro ka wei ki jela. Syuakani la yoru ika jingkran na ki nongialam bahakmat na ki party prepare ki bawan ban pyniasoh nangta no president ke NPP nartiang ba hamkam kenriam na ki MDC jong ka party ki MDC barim bat kumjo na CM ke JGDC ba thambor shiwan kalong kum ni namar ba khamtam hadin baga District Council election MBC naladep katu kekumtuhi nama arbabioi kaputel sen ka change malum malai ha jankan skro tu hasil tu ane ha kaji tre kam ter khamtam lamba ki development bak sarkar ka lale khamtam ni ka bonan ting ban in general ka jankan district but kumjo i state level le bro koi kani de ko wei ka borba i baro ke bru hani ka than bakilaya pa ban klano saga NPP na kidabli kama bahag sa kakule akaling district to. Jakar kung mulong minimum tanggi leaders nagi VPP party kila duna kumenyo spangot kung maprapo kung pangut kiwan nagi kongres baru baya mes lambani kita tanggi leaders hanay lekan lagi nong tabo di paiba lagi po hajang pelacuan. Tinagaling yung aku memelerung as dam emisong kumen so sarong bagi kikun jong kawan narting kila nang ban pek ke development ke sarkar la kata kata ba ide ke development ji ba penong iki bakan kisno no bat party to kata kade ke jingli be best ha namar ba ngaw nu bang longan manila khat khas na mata kade ka first time industry o my consumption ba dang mata sa arsenal election pa ba baro na sa so kilaw bay nin hab match mata mata sa NPP namar ni kwa ban planye ke NPP mday tang hawon nartiang kamtam ka jantil sebro kawai bari gasti di bro kawai kata kade ka tau ba di kwa ban rum klo no wala election kanang selen kum bagi kan gitu orang ba mani play usung trai kala yetu bagi kam de MPP balai ki hab mi MPP la yetu katu kawai ni balai ki hab mi ni kongreso kade ka tu ka down ma kim kwa ban rum tang last moment kwa ban rum kum ki trai ban rum second family kita de ka tau ba na usan yoi kam ba ju sarkar lagi bagi kan kat bakrendo ubri ula astat ka wanar ting especially Kyndit juga berbela kila nang lah start harga bisnes lani harga pura bukti lani harga yang barohi nak kata kada mensama kam julong kumni kada bagus ma mentani kini kejing lang meniru ndai kuat manga kejing kuat gitu kena urung dai maki be penduk tia inga man la kamet man la kasima ngi kuat bandung hab hakmat ko percaya we are NPP family ndai kejing kuat ni ke parti actually kejing request ko ki bagi bon ba man la kasigala ewan so president lawan sanga kung bahag ng rung no habasay kira kana makapertay ba kali iba ki kam jong ka party di la krensay hakalang state baro ko na maka jingrung jong ka party mong tang na ngawon narteng ma hakano kanu sila don ki baro kan kata kan impact ka state baro ko na marki won narteng leaders ki tray hakajanti baro ko ki tray hakaski baro ko lehan de don ki baro hakasilo ka kata ka jantian mar balay ka jite lang ka don bi na marakan PPP we are very distinct party frankly speaking kadai ka tang ka party hadu mata si kam du don kanu ji bo ni abo point number 1 and number 2 the only party for the last 8 years there is no crisis in leadership issue
Dari tang kani ke parti bambu don kata ke tim ATB tipsi we are one. Dari nak kata ke tahu ba lagi baru kilakuan banus ke parti NPP nama ba ke parti ba fokus baje ke development kam ju fokus ke suki. That is the big difference. Kongres kibat kumui. Haka Kongres ngabat kamu General Secretary jongga nartiang blok te kumta kamut ngamong ba ka Kongres ru ka biang ma kedega National Party ka ba rim ka ba biang hi hendrai ngeu iba ka por imat ma kam sa su namar kala slem imat ka manjung i paj ba kala chen bagi kwa bani i ka ai jingla ka ba thamai Aku kecing siau sunga. Ngalong ni. Akan ni ulah dep election MP. Ngai kerjaan ni ke VPP. Dan mereka yang kedau menga pelong pada dengan wan join pat ke NPP. Kadai menga ngayu iba kami hap ni pajba atau pom naga liang jong na benta ke imlang salang ni iba kat benang bi ke we kesni ke we por ni kam kenang tereng kita kecing long kecing man haga liang jong ladang apek kisen pek ngalamut benek VPP dan rei ndal pek pat haga ne haga cing sisa kedar keti haga cing nangi jenga ngam iap dengan ngambang semut nga wan no menta ngawan phai no se ka NPP lengba kecing penkela menta kesni ngawan mar la slem ngala don musim hiba namar tang mari dep MP ngala don musim ban lek no se ka NPP nga kecing nangi jenga ka NPP nganangi ba na benta ke kam ke cam na benta ke cing trei cing sa na benta cingi nong gendong na benta cingi apo snong po thau le ne benta ke imlang salang na kelenti sengkin borok nganang iba kat nang mi ke Singapore kanang yaj kanang iba kanang pernai kita ke cing im cuman cingi kim kinong gendong tengah ke cing yo sngo tengah ke tinang i tengah ke dei na benta kata Kumgi nong pek gedong snat mo. Haga imlang salang phone di bila long pa tani. I bekat sebang i kairo ni ita kam don nong rim ta. Tangi sang man pai sla VPP. Oi ni pun job ni da ni just on. Ni pun job. Kani ta daw khat kia pher ta kati pom MP kalai la ka chong mo. MDC kaya ka chong. Pat kani ga MLA kaya ka chong. Kini pet akan jim yang ikam gitu yo iwa ke imlang salang amuyi petam ya ni ke parti NPP ngado uyi ni na Sniawbhalang har ke yo imut waki kibru kusuki ngai ke tin kim chu amplang chu am onggi ngau le itu ngai kiman yu suki lepas ki wan ki thawe chem le am ju am man pun yo gitu cepat yo si mo i yo persa Ngai dia tak daw tu. Poi nak uput wo maya. Gani wo penmu wo angki mut man iwan wo paklam chu hau tha. I gat kam man ngam ter man tak daw. Poi gani ka por ko wa i wo chim kti chim khyai de la de wa u yeni. Wo yo pasan tli ni. Wo pyniasoh i churi parti. Ha yo ni parti man go. Wo ye peroi pempa. Yo imlang salang. Poi chimet ngai i wo yu. Dari ke imlang salam nong ke tau di blok kado di balang ini macam pun di tau yu kedua ni ke dau teman chim no yu rai pyniasoh saya akan dapat